Ассалаумалейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Анда эмесе бүгүн жумушубузду, ишибизди баштадык. Бүгүн 9 март, время 9 болду. 00'дөн башталды уже. Азыр үй жактан Качарск Поля районунда жашайбыз. Жордон жол жагыраак чыгып турайлык. Заказ күтөбүз, азыр биринчи заказ. Коэффициент жакшы экен. Ана могу 1.9 менен берет. Большая Якиманки дейт. Октябрьский метро жакка болуп калат. Ошого жетпей. Всем приятно просмотр дейт. Кандай дейт, ошондой дейт туугандар. Здравствуйте. Хорошо, я понял, сейчас поеду. Ага, я понял. Спасибо. Остановка дейт, турат дейт. Дворник жакшы арчыбай калыптыр, тоңуп калыптыр. Сираа арчып коюш керек эми. Аракалачы жакшы көрүнбөй калат силерге. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Бутлерова, да? Да. Ага. Максимально быстро. Хорошо. Замена масла. ТО кылыш керек. ТО. Авторусқа келдік. Авторус.
Biz may koyuyoruz. Ne bizim may? Bizim may görmek koyuyoruz. Также напоминаю, что правительство Москвы и Московской области введены требования в 3700 eкен наркы бөлік автобуста biz алдық 2000 сен қалғанымызда 2600-ге. А бұл жерде 3700-ге. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Общий ушыларды сатып алдым, где-то 8000 расход болып кетті ұқсайды. Дворник только водительский жақты алдым пока. Өзі жақ таза болса жақсы болады. Сумка мындай идиш арқада мелкий идиш немелерді салған алдым. Порядок болсын деп арт жақ. Моны дворникті 1858 рубльге алдым. Бұны болса 819 рубльге алдым. 819 рубль мынаке. 819 барды чек. Бұл жерде фильтр масляный 527 рубль екен. Фильтр воздушный салонныкы. Воздушный сыртчыкы. Сырт жактыкы 1837 рубль екен, оригинал екен. Прокладка болтқа кадай турган өзүнүн немеси бар, кичинекей. 69 рубль екен. Фильтр салонный 679 салонный мо. Мен звук чыгытатмын. Буну через-черезден же через ошондой алмаштырам. Каждый алмаштыра бербейм, каждый замена маслоду. 10 000 километр жүргөндө алмаштырам. Замена масло. Мен масло Феби 530 коям, германский. Мынаке германский ушундай коебуз. Синтетика бул деле, ал деле синтетика. Азыр эми 500 рубль алмаштырганы кетет. Барып замена масло кылып, дальше эми ишти баштайлык. Замена масло бүттү. Воздушный фильтры менять эттик. Масляный фильтр менять эттик. Масло менять эттик. Майын мотордун. Дворник менять эттик сол жагын. Салон фильтр менять эттик. Антифриз доливка кылдык. Тормозной жидкость доливка кылдык. Ошондо время уже 1 болуп калды. Башталды уже 2 заказ кылганбыз, 1400 рубль бар экен. Эми бүгүн иштейлик. Бул жерде Бул жерде дезинфекция бар эле, дезинфекция. Ошондо огородный проездге көчүп кеттир. Бул жерде сол жакка центрге айдайлык десек, сол жакка жок экен. Онун разметкаларды карасаңар. Ой, дарактан мурулуш керек экен. Оң жакка бурулуп туруп, разметка могу жерде бар экен. Дальний заказ берип калдыңыз, город Королёв дейт. Сумкалары менен экен. Королёв, Ленинская 11, да? Замена масла кылып чыккандан кийин машина жеңилдеп бөлөкчө болуп калат го. Заказ деп калат го. Масага заказ деди дагы Королёв көрүп калды. 1 саат 10 мүнөттө келдик, 1341 рубль. Эми бул жерден заказ болобу экен. Королёвтон пустой келдик. Покровка келдик, азыр ушул заказ ожидание болду. Андан кийинкиси
Молодежный метро жаққа, ондан кейінгісі поселок Горкой. Нарқы Рублевский жаққа. Проспект Мирадан алдық, проспект Мира қанша Садовый кольцоға жетейін деп атқанда алдық. Мо заказды азыр бұл 2663 болды. Эми мо ожидание болып қанша болады пока белгісіз, барып түшірөбүз, ошондо билинет. 2 саат 27 мүнөттө келдик. Убакытты канча күтүппүз? 50 мүнөт күтүппүз. 828 рубль. 2490 рубльге таштадык. Германиядан бирөөсү менен сүйлөшүп атты ғой. Хрынштейн деп. Түшүндүм деп атты. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Второй нот, да? Ну, там рядом ринги. У вас по платной выбрали, правильно? Там шеф, блядь, пьем, надо за рулем оттуда и обратно. Сағынып күнде шашып жалғанға, салам ұзатып алдын апамды. Топчылық болсын деп үйімді, иштеп жүремін азыр алыста. Апамдың құшағын сағындым, үскен жерім айылымды. Апамдың маға айтқандарын, балам деп ойға батқандым. Апамдың құшағын сағындым, үскен жерім айылымды. Россия деп, бар байлы қойчу деп, осы оны тосып атам салып қалды маға кеп. Үйді авалды қарап түшіндіріп батама, 3 кредитте төлөш керек келіп қалам бір жылда. Самолет ұчып келіп жаңы қонған кезінде, өз жерімдің ауасында жыттанбайтқы бұл жерде. Бирокаға қарабай күні түні жұмышта, маға құшығын талпынғандар бұл жақта да толтыра. Бирөөсү таксидеби, бирөөсү кафеде, бирөөсү тамакташы чоң шардын ар жерине. Ар бир көргөн бир кызды көрөсүң бир туугандай, ар бири тырышып иштейт үй бүлөсүн бакканга. Сагынып күндө шашып жалганга, салам узатып алдын апамды. Топчулук болсун. Сколько? 200 рублей, да? Шашып жалғанға, салам узатып алдын апамды. Топчулук болсун. Вот это все один человек, который вот сейчас я забираю, чеченский. Смотришь, как бомж ходит. Все здесь. Ладно, спасибо. Да. Вегас, Кунсо, да? Ну, возможности чуть побыстрее.
5 минутта келип таштадык. Уху, да советский 2Б дейт. Кийинки заказ 1.5 менен берди. Здравствуйте. Хорошо, да, у вас? Разворачивайтесь. Да, Без музыки. хорошо. Маршрут построен. Прямо до конца, прямо. Налево. Здесь? Да, спасибо. Пожалуйста. Мен буну сүйүнүп алып алыптым, центриге барат деп. Хорошовский центриге эмес, могу минималка экен. Ушул жерден 3 километр барып алып келип 1-4 менен поселок Внуковский. Бул дальний, бунуга алдык. Ушундай окшош улицалар болот да. На Ульянина, да? Здрасте, да. Здрасте. Hangisi? 26 минут 718 рубль. Внуково аэропортко жакыныбыз. Внуково аэропорт коэффициент күйүп турат, ошол аэропорт барат экенбиз. Канча машина коет экен, барып көрөлүкчү. Центрге Мала Пироговский. Ача бир заказ берди, албадык. Ал центрге эмес, МКаттын боюна эле болчу эле, Кутузовский проспекттин жанына. Анан платный парковкада турдук. 1 саатка төлөдүк эле, 33 минут калыптыр. Ошондо 27 минут төлөгөнбүз. 27 минутту кайтып завершаем. Ана акчаны кайтарып берди. Ошондо биз где-то 20 рубльдик парковкага төлөп турдук. 20 рубль. Эч канча акча эмес, эми 5000 штраф же 1,5 миң жерде полигондорго түшүп калсаң 1,5 миң болот, ошон үчүн 20 рубль, 40 рубльден качпай акчаны төлөп парковкага. Ошол жерде коркпой турдук го. Ай келип калат, машина өткөтөбү экен деп. Азыр тока парковка төлөп эле туруп калдым. Мен бул жактан бир жолу алганмын, ушул Внуково аэропортко полигон ошондой биринчи коюп аткан маалда билген эмес элем. Биринчи жолу коюп атканда ошо алганмын. Андан кийин вообще ошо бир жолу 1,5 миң скидка менен, бир жолу 5 миң без скидка парковка. Крупный алганым ошо эки болду. 234 рубльге болду. Внуководан өзү арзан болот, жакын аэропорт болгон үчүн. Комфорт эле. Безнал болчу эле. По пути жолдо келе жатсак, картасынан снимать этпеди дагы, автоматически наличка өтүп кетти. Наличка өткөндөн кийин сен уже айтышың керек, сразу айтышың керек да, наличка өзлөрдө же карта менен коесуңарбы деди. А просто олар ютубчукулап бири-бири менен сүйлөшүп отуруп келаткан эле, мен индебедим. Айтпадым. Анан келип түшүп кетип атат. А кто будет оплачивать десем? У нас безнал, у нас безнал, у нас картой. И посмотрите, вот у меня наличный стоит. Карта, телефон говорит, да, наличный, не списалась. Некоторые ушундай болуптур, биринчи укпай калсаң эгер ушундайдан
бензин алдан наличиеге өтүп калса, сен укпай калсаң, например, анан кийин пассажир секин түшүп кетип калат. Ошондо көп болот, ошондо көп эме болот да, бензин алуудан картага өтүп калат, түшүп кетип аткан. Менде картада көп эле түшүп кетет. Токто, подожди, дай деньги, а потом выйди. Ошон үчүн караш керек. Азыр заправка кылып алайын. Уже түгөп калды. Тола эртең иштетебиз. Коэффициенттер кайнап атат. Пожалуйста, всего доброго, Таня. Эки коэффициент менен бердиле 528 рубль. 8 мүнөт. Эки заказ таштады го, таштады чиркин. Стадион, Воровье горы, о, парктарды карагылачы, сонун көрүнөт да, сонун. На место. Шеп чыгабыз, кеттик тез-тез. Добрый вечер. Ходынский бульвар, да? Улица. Что, так можно было, что ли? Все, добрый станет. Yes, таштадык. Жөнөдүк кийинкисине. Арт жактан берип койду да, ол мына жерден разворот алыш керек экен. Здравствуйте. Все, давай. Все, молодец, давай. Ага. Все, окей. Так, поменял Туфельское шоссе, дом 13. Оң жакта Lexus'ты карасаңар. Lexus S200 экен. City Mobile, Comfort Plus такада да турат да. Lexus'та сон машина. Шереметов аэропортко берип койду, ушуну
Азма аз эртерээк бергенде сонун болот эле. Азыр время 11 болуп калды, 11ден 9 өтүптүр. 10:30 бергенде обратно сразу кайтып келдик. Ошол маалда заказдар болот эле. Азыр барсак биз барга чейин 12ге жакын болуп калат. 12лерде заказ алып калган болот да. Эми көрөбүз, машина кандай экен бар. Бул жака алганбыз, бул жака барып көрөбүз да машина стоянкаларды. Ана Lex City Mobile. Давай спросим. Добрый вечер. City Mobile бизнес или только комфорт плюс катаетесь? Бизнес? Водилингада уруп кетет да бизнес боло. Бул жагы сонун болду го. Сонун. 30 мүнөт 1241 рубль. Ошондо дальше бир заказ таштап койду. На место Большая Семеновский переулок, дом 11. Где это? Центр. Вот смотрите, вот здесь выберите ваш адрес. Вот. Так. Какой были большой? Большой Симоновский. Вот. Семеновский, правильно? Вот. Дом 11, да? Вот так выбрать. Вот здесь вот пожелания. Вот перевозка животных. Вот смотрите. Она добавляет, да? Да, она добавляет вот так. Добавить, не переживайте. Ну да, я понял, я просто покажу вам. Хорошо, ладно, понял. 40 мүнөттө келип таштадык. 40 мүнөттө 1176 сом. Плюс 200 рубль итинерерди. Конечно, алыш керекти. Яндекс правила койду, ошо менен иштеш керек. Анан мен алгандан кийин, заказ алгандан кийин коэффициент жанып кетсе го, клиент алып чыккандан кийин. Приложениени көрсөтүп атам, коэффициент мен көрсөттү. Закон подлос деп коет ушуну. Закон подлос. Бүгүнкү жумуш бүттү ошондо. Бүгүнкү жумуш сонун болду. Каналга жазылыңыздар, класс басканды унутпаңыздар. Всем ассаламу алейкум. Биз уже домой кеттик.